Retko se dešava da neko od naših uvoznika dobije takozvani dilerski model pre njegove zvanične promocije. Tako je firma Auto Zimonjić dobila najnoviji model Mercedesa E-klase koji će biti lansiran tek posle salona automobila u Frankfurtu. Posle 38 meseci rada rođena je nova E-klasa koja treba da zameni čuvenu seriju 124 koja je predstavljena još 1984. godine. Novi model kreirao je dizajner Bruno Seka koji je vratio stari izgled Mercedesa i umesto četvrtastih ugradio na potpuno novi prednji izgled 2x2 okrugla fara. Zadnji deo je uobličio po uzoru S-klase. Po tradiciji novi modeli moraju kod Mercedesa da budu veći od prethodnog. Zato je međuosovinsko rastojanje povećano za 33 mm, dužina čak za 55, a visina za 16 mm. Nova berlina E-klasa ima 4 vrata i 5 sedišta. Izuzetno je aerodinamična sa otporom vazduha od samo 0,27 CX. Toliko ima i Opel Calibra, sportski auto koji je svojevremeno proglašen za najaerodinamičniji model u svetu. Kako je to postigao štutgarski proizvođač? Umesto ispitivanja aerodinamike u vazdušnim tunelima, kako to radi ceo svet, Mercedes je E-klasu ispitivao u vodenom kanalu. Na kakve se sve detalje mislilo pokazuje i to da je nekadašnja teleskopska antena u novoj E-klasi sada ugrađena u prednje staklo. I to smanjuje otpor vazduha, ali i šumova prilikom brze vožnje. Unutrašnjost novog modela je ona prava Mercedesova. Sve je pregledno, veliko, na dohvat ruke vozača, lepo oblikovano i funkcionalno. Vazdušni jastuci su u serijskoj opremi kao i ABS. Sve se unutra pokreće uz pomoć elektronike, jednostavnim pritiskom na dugme. Dizajn sa aplikacijama od drveta i kože deluje raskošno, ali ne i nametljivo. Oprema će imati 3 varijante. Motori su pak poznati od 4, 5, 6 i 8 cilindara benzinci, kao i od 4 i 6 dizelaši i novo razvijeni motor dizel turbo sa 2874 kubika i 129 konja, čija je potrošnja samo 6,2 litra dizela na 100 km. Brzina na novoj klasi i dalje je ograničena na 250 km/h, a u ubrzanju valja reći da model E420 postiže od 0 do 100 km/h za samo 7 sekundi, iako ima 1620 kg. I još nešto neuobičajeno na našem tržištu posebno. Mercedes je odlučio da cena modela nove E-klase ne bude nimalo veća od cene stare E-klase. Šta više, dodatna oprema je pojeftinila. Pravi potez za tržište.